mi smo izašli malo da prošetamo, da se provozamo. U stvari išli smo u Evanđelijsku crkvu, zašto je bilo neke knjige su bile na prodaju, pa sam uzela sebi 13 knjiga, to ću pokazati posle. A onda smo došli ovdje jer je Miloš pripremio nama neki mali piknik. Gajna mini piknik. Mini piknik. Miloš tamo sjedi. Šta je donio, ja ne mogu jesti. Ja postim, on donio jaje da jedemo. Došli smo s našim otočićima. Ovdje se inače nalazi, jel tako, banja neka? Madlebuš, jes. Tamo iza ovog parka. U stvari terme, da, banja. Tu smići se Gana, uzmi kavu Gana, popij. Šomi nam je pripremio u malim šoljicama nekakvu kafu. I možeš Gana, vidiš ovo ovdje, kako je lijepo. On sve nešto minijaturno nađe i jaja. Pa zato mini piknik, da jedemo. Idem na veliki, onda bi je ponio dosta drugog nečega. Kupio je Šarna kuvana jaja. Jesam te izveo, Buraz? Ma jesi, ti svaka čast, ali je lijepo ovdje. Hoćeš? Pa lijepo, vidiš kako čuješ, kako Slavuji pjevaju Mozartovu serenadu iz 9. simfonije. Jeste. A gdje me vodiš dalje? Na Labudovom jezeru. A gdje me dalje vodiš? Pa ne, gdje ste voditi, meni to Gana, evo vidi, ja ne mogu s mirom ni pit. Evo, šta ti je ovo? Ne, ja sam rekla da smo išli u Evanđelijsku crkvu, zato što A su skuća se s tim? Pa nosiš ti na motoru, zašto ja ne smijem nositi voziti. Bura, smeta mi na otpor vjetra mi stvara. Ti svoj otpor vjetra zamisli drugačije. Hoćeš ti? Ne, pa kako ću ja, Miloše, jesti jaja? Ja ne mogu jesti. A gdje ideš ti sada? Dođi da popnem na ovaj kamen. Stonehenge. Kako Stone? Ja to ne znam ni izgovoriti. Svi misliš, možeš ovo podići? Ma možeš, ti si jako. Ko trepča. Ali mi je lijepo, pazi cvijeća. Jesu tu dilje ruže, šta je to? Nije. Ili marisol? Ovo su oni vjesnici proljeća. Lukovina, ona što smo mi jednom sadili i kad je uvenila više nije ni izlikla. Lukovna? Jesu tu jede? A jede, ko ti samo gledaš šta ćeš jesti. Ja ne mogu da vjerujem da je on donio peškirčić. I peškirčić da imamo gdje sjesti? Da ima na što sjesti. Hoćemo ići sada. Imamo još šta? Obići malo se provozati danas i idemo kod naših prijatelja na kafu. Ti znaš Gana što ljudi stavljaju ove mreže ovdje? Ne znam. Da, ne ovo zelo. Nemam pojma. Odlično. Ne znam, i ovdje ih ima. Pa da ne bi zjest, pojeo drvo. Pa s jedne strane stavili, s druge strane nisu stavili. To što zjest sam dolazi uvijek s iste strane. Vidiš da su ga provalili. Ma da, kod tebe sve to tako ide. Jest. Šta sam mislio reći? Sad moraš to sve spakovat, Šomi, u tom je fazon. Čekaj da prvo jednu Gana cigaretu Šomi zapališ. Aj Šomi, ispuši jednu cigaretu. Gdje ti mašina? Vidi, imaš ti išta u njoj goriva. Imam i goriva i svega, ništa si, Miloš, ne skiraj. A što diraš ti moju mašinu? Gdje ti ključ? Kod mene. Pregledao sam ti ugljen i naduvo gume, razumiješ? I još sam ti lijepo ribu. Viš kako se sjaji, pravi. Je, vidi ga je. Moj je ljepši od tvoga. Pa dobro, tvoj je ovaj neki ženski. Altmodiš. Altmodiš. Kako me stoji? Da, ja se nije kresnim. Te Miloše, spašće mi. Da. Uvijek zaključavam volan. Pa dobra mašina ti, dobra, znaš. Takvi kao ti, da mi ne uzmu. Aj, silazi s mašine. Kod mene malo, znaš, ono kao fora neka, kao... Miloše, ajde, bili smo ovdje već sat vremena, nemoj se boriti ni sa čim, aj ispušti skaru pa da možemo dalje, ajde. Čekaj, sam to objasnim nešto. Nemoj me objašnjavati. A kod tebe vidiš ovako nekako leže, ne vidiš ovo? Kao da voziš Harley Davidsona. Silazi. A jest, što mi pravi, pogledaš kakav muža ima. Aj, Buraz, zapali. Ja sama sebi kupila. Što mi sad ide zapaliti, pa onda idemo dalje, putujemo da vidimo gdje ćemo. Idemo na kavu, kako? Pričao meni o nomad, ona je jedan Poljak. Ovo ti je kad pokušaš... Ovo samo kreni, da. Ovo ti je kad pokušaš, kako se zove, da pobigneš od roditelja. Nisam biti... Ne vidiš. Jer čitav dan, kako se zove... Bježiš od roditelja. Meni je bilo fino. Ja sam gledao koji film kući, Dorčkovu, popio kavu na miru
I konta Majra kod je dograda popit još jednu kao onda će vidjeti dječji šta će raditi kući. Jer roditelja ne, Mihajlo ošao, ne znam. Bam, 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 ništa se damo. Bam, 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 ništa se damo. Bam, bam, bam. Ojej, brate, čovječe se ne gasi na tebe, brate. I ja, kak se zove, odluči da pobjegnem, dođem na kavu, misleći da nema pojma gdje sam, ja. Međutim, naravno, gospoda motorma dođe ovako ispred mene i on se meni smije. A što se on meni remeti mir. Onomad pričao, men taj Poljak. Mi znamo gdje ti piješ kafa, aj ti Miloše nemoj kretati sa svojim zavrzlamama. Insan bi živi cijeli dan na motoru i samo da, eto, neke se tamo jabuke ne dira. Ti pričaš preše. Osim kad kreni filozofirati papiran ima krv. Inače, Kako je kava raspravljena? našli smo ili I eto, on načera njega da on neke te tamo dari jabuke dira i otad insan, pa insan otad više ne živi 1000 godina. A nikakav Poljak nije rekao nek to baš iz jednog filma kako se zove, ali on tu priča svaki put. Juče sinoć je... Poljak i jeste njemu rekao neki. Jeste. Čeh, nije Poljak, Čeh. Čujte ovo. Juče kad je govorio bio Čuj. Rus. Onda prekjuče kad je govorio bio Njemac, a sad je Poljak. Šta će biti sad reći? Sljedeći će biti vjerojatno neki, Ču. šta znam, Afrikanac mu rekao, Crnac mu rekao. Ču njega, ču, što on priča. Ču njega, čućeš ti. Čućeš ti. Pokvarili smo merak s kafom, jesmo? Jeste, mir pokvarili. Bio si cijeli dan bez nas, šta hoćeš da Majti Gana, insan ti je najveći hajvan. Joj Miloše, gdje ti motor, aj kući. Da mi ne vidimo. Znači, ovo malo duše je vrh film. Kvam ovo? 5. O, buraz, moj. Bam, mislim da bura, sad sam ja... Nabrijavam se da mi kosa poraste i da ti kažem, Gana, raste mi kosa. Pa vidimo. Mogla si ti kupiti svom mužu kraće, kako se zove trenerka? Nije to, nego mi je oprala na otkuvavanje. I sad on je napravila Movi nogica kod vas štapića. 3/4. Kod vas štapića ovako stoji. Nemoj ga, on je umislio da je izmušao, pustit ću. Znači, pravo si, da trebam ga malo da izvijem Ne, patike. nemo. Da, Miloše, nemoj si super. A što se ne bi zušao mi? To moraš tu... Eto. Jel moraš ti uvijek izgravati? Gana, cijeli dan sam danas u patikama, hoću malo Najgori od sve djece iz predškole. ispred zgrade se kaže. Iz predškole, ja kažem. Ti kažeš. Ja. Viš njega frizure, buraz, kako on sebi. Ja, buraz. Po mamino djeti nemoj ga dirati. Znaš ti ono Jel? kako kažu, kako se zove ono, kaže, ovoga, ono kad dođe plata, znaš kako se kaže, oprao sam auto, šišao sam se, obrio sam se, sad ostanem saku. Kako se zove na ono prčtano, neće mi govarati. Sad, da malo... Svi ti Gana koliko košta ovaj benzin? Niješ ti meni više voziti ovog svog minija? Ma nemoj, Gana vozi mi. 2 eura. Nas bi mjesec dana 30 eura voza, to meni dođe na isto, ja ću uvijek sipat 30 eura. A šta ja da kažem? Pravo si ti. Ja uvijek sipam 30 eura. Sad, Mogu oni poskupiti šta hoće i koliko god hoće, a ja kupijem uvijek za istu količinu para koliko sam i prije kupovao. ja kupujem uvijek 2 čokolada, sad je li ona skuplja ili jeftinija? Što bi ja sada? Bože ti Gana, tvoje računice, ako kod čokolada euro, 2 su 2 eura. Ako sad čokolada 6 eura, znači 12 eura. To se kaže, uvijek kupim za 2 eura. Pa nema je za 2 eura. Pa znači neš ni kupovati. Pa ti šta kako? Još bolje. Što sad ja neću? Zato Gana što čokolade Gana luksuz uvijek bio. Osnova su potreba buraz, so, šećer, ulje, brašno. Ko što je pisalo kod Janješa, kod nas u prodavnici. Kod mene je Poslije rata i u ratu. kupovati knjige, ja knjige kupim za euro. I knjige će skup papir. Misliš? Pa znam, čuo sam. Da. Papir poskupio, brat. Sada Gana popije koji sir kafe, vi budete fini pametni. Ajde nas je ovo. On sad odmah se namjesti. Popili kafu, idemo kući. Ja vam šet malo buraz. Neću, Miloše, Aj, puši. brate, Neću, fina noć je. Ne dam se. Gdje da ideš šetak? Malo sam na glavnu ulicu odem do Neću. foruma. Ma Ima nešto kupiti, buraz. Ne treba ništa kupiti, ne dam se. Treba on kupiti. A neću idem nikad. To ti ono politički, kao idemo prošetati. Treba mu nešto. Nešto kao ono, znaš, I vidio sam mamu u ovome Karštatu Levijske, 500 kec na akciji. Pa znam ja zašto ovo noć da ide tamo. Ajde im sam, Ja, šta ću ti ja? ajmo zajedno. Ma neću da idem. Ne dam se u razmišljaju. Gdje je Miha? Miha otišu u Oberhausen. Na iftar, jel, znaš što?
Posle iftara čekaju stvarno da jedu svi zajedno. Drugari čekaju iftar da prođe, da mogu ići svi zajedno jesti. I on gladuje sa njima cijeli dan. Ili idemo, a? Jesam. Ajde. Ja ću uzeti jedan. Miloš kupuje čokolade. Miloše, mi smo došli po namirnice, nismo došli po čokolade. Gana, vidiš ti koje je poskupljenje dizela. Jer treba u čokoladu da kasnije plaćam €1,5, sad košta 75 centi. I šta ćemo kupiti? 150 čokolada? Ja se podmirim čokolade i to je to. A Vidiš ti salami? koje je poskupljenje, užasno. No. Pa ne možeš samo čokolade kupovati. Neću Vučić, onaj salam, jedem sa njim. Ko jede salam? Onaj Vučić, neki tam predsjednik, tam neki zemlji. Šampinjone i salam ćemo jesti, ljudi moji. To je najbitnije. Trebaš nešto kupiti, Miloše, i za Uskrs kad krene. Vidiš ovih. Čekaj, Gana, ima do Uskrsa, brate. Dobro, Miloše, daj malo lagano. A krastavce? Ove mali, Pa neću veliki. ovo zgana veliki, u maloj tegli, infore im je. Jesi vidio kako su zeznuli? Jedno ti Miloš, jedno ti krastavaca tamo, pored tih, eto ti malih. Ali teško se sageti. Isto je to cijelo. Znači, mi smo ga na motoru, znači ne možemo puno stvari kupovati. Aj, možemo po jedno. Ja ga nemam uopće pod košulja. Ne trebaju ti Miloš pod košulju. Pa ne možeš od skupine. I šta sad? 4 pod košulja dođe. 12 eura ga na 4 pod košulja. 1, 2, 3, 4, 5 komada. 6. 6. Treba mi ja ga ne. Ne treba ići pod košulju. Miloš, ti hodaš bez pod košulja. Treba čarapa. I su ovo ni kvaliteta. Tu su one tanke, tu ne valja ništa. Ništa ne valja. A koliko košta još? 4 eura. 4 eura košta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 pari. Kako ono mogu ove optu ovako iz jebancije? Za jednu kratnu upotrebu. Aj, Miloše, nisam to došla kupovat. Aj. Nisam gledam, ovo je što mi interesuje. Majice. Pa s kvalitete možda su. Vidim molim te. 13,5 eura košta, gan, koliko dođe komada ovdje? 5. 13 eura jedno već, oko 2 eura hoće. Znaš li gdje ćeš? Gdje je hljeb, pitam? Lijevo. Ovako, koji ja nemam pojma kuće, kud je uprla. Je li isto koji ti? Lijevo, desno, smetno me, gdje? Eno, dole. Aha. Gdje je buraz? Ali nemaš i ovdje imaš, Miloše, samo te bezglutenske. Broćne. Kako nema hljeba? Pa nema. I bio. Ali dole imaš još hljebova, možda ima negdje dole. Hljebova. Imamo hljebova. Bruda, Gana, nema buraz mog hljeba. Šta pomozi me je, Bruda? Što me zezaš? Ali sviđam se, Gana, ove bročine. Onda nemoj kupovat. Pa nemam s čim onda napraviti sebi sandvič. A ti bi sandvič? Pa da. Samo ovo imaju. Aj utrčiš u ovaj... Pa čekaj, a što ne pitaš onog čiku dole? Ovoga iza mene. Ne znam buraz u njemački. Misliš? Pitaj ga. Ne znam 100%. Ti si prihvatio se flaše vina, a... Nemam ti turti, reći da je vidio ovoga budalina sa flašu vina u ruci. Vidiš mu vrčića. Ne znam buraz njemački jezik čovjek, kad kažem ja. Pa ćeš tamo sada? Gdje? Pa te ga Nema proći od pitaj. njega, ti zauzeo. Ne znam, Gana, kad kažem ozbiljno. A da je očako lice olika nositi Aj, tovar. ruci. Stop. Miloše, jesmo završili? Aj, Ajmo kući. ajme, idem. I treba ovo sve sa motorićem. Brašno ne imamo, djeca za palačinke. Evo od brašna imaš. Koliko je? Tip 405, Gana. XXL pakovanje, treba li Aurora. Koliko kila ima? 2,39. Kilogram 96 centi. 2,5 kilograma. Gana 2,39. Pogledaš ovo, možeš niješ? Računam koliko je kila. Pa piše Gana 2,39. Aj, dobro, stavi. Aj. Češ koliko kila? Pa piše Gana kilogram 96 centi. Ajmo, Ti čitaš gotovi. nešto. Ajde. A šta radim? Smotiš me Gana, tu si među ljudima. Uzmi jednu, uzmi dvije kese. Hoć Gana, uzmi Miloše, dvije puna kese. nam je kuća kesa. Ti Što ti znaš. nosi ja tu, u rukama?
Pa šta mene briga, svaki put kupite 5 Ljudi kesa. dobiju me čoveč. 5 kesa svaki put kupuješ. Zato što ti se boriš po niti. Ja sam kao zadužena za kese. Čuvat ga na ta priča naš jezički za tebe. Ajde, ne može ova kineskinja na mene, ne razumije ništa. Znao naš jezički rajsli. Dobro. Je završio? Znaš ko je muž? Ko? Đuro. Iz kućnih čarolija. Iz kakve? Kako kaže? Da. Znam čovjek. Šta radiš? Brate. Ja sam ga ni žedniju. Prepade ova žena na kasi, ja mislim, ona me ufati za dupe. Kada ona ispade joj krastavac iz ruku. De, ajde, trpaj. Opet ja ga. Pa ko će? Čekaj, ja ću, stani, ajde ideš kameru. Ne vezi, aj, ja ću. Jesam ti rekao da je Gana Lidl jeftiniji od Edeke? Ti šta god, Ove dvije od kese... koga, šta čuješ, tebi je to tako. Nije, buraz, ove dvije kese koštaju u Edeki 120 eura, od košta 80. Pa Miloše, nisi ništa ni kupio sam slatkiša, a slatkiš još uvijek najjeftiniji. Kupio sam ono što meni trenutno imam potrebu. Šta? Što trenutno imam ga na potrebu da kupim. Ja ću jednu kesu na svoj motor. Miloše, kako će meni se ostavio najtežu kesu, buraz? Pa tvoja mašina je... Pa buraz, ne znam ja to vozit. Nije, brate, iste su težine. Buraz, ništa ti znati ga na ovo voziti. Pa ja ti kažem, ja to ne znam voziti, ti mene nerviraš s tim. Kako ću ja voziti dvije kese? Pa buraza, što si meni stavio? Vrati onu jeftiniju i lakšu, meni. Jeftiniju. Ja tebi Gana kažem, oni su iste. Aj Miloše, ono ima praznog prostora, meni si natrpao i odozgo i odozdu, buraza, što? Da tebi kažem, Gana, pravu cijenu. Gdje si ti? Svi stvari u Njemačkoj. De. Koliko kilograma, toliko maraka košta. Šta smo mi sad kupila sa Svejedno što 85 kupiješ, kila, jel? staklo, meso vam tamo znači 80 eura, 8 kilograma stvari. I kako ću ja to voziti, šefe? Pa, daš gas. Ne možeš mi davat gas nigdje, Miloše. Ne, evo Gana. Leglo je. A gdje će mi noge stati, Miloše, Pa gdje tu ovdje? smo Gana, 2 minute. Možeš širit noge, brat dragi. I poletit. Kako si skinut kad si daj, meni jasno. Odakle? Što mi visi ovo? Da? Pa aj nemoj. Aj, ti ćeš vrat kolica. Idemo. Važi? Ja? Da. Ostavim tu, brat. Pa neće moj tata ići. Štoš ostav tu? Pa tu ostavim kolicu. Kolica ova. Pa da ostavim se parking mjesto sljedeći put kad dođem. Aj Miloše, nećemo biti toliki seljaci. Aj vrat kolica. Aj vrat kolica. Ne, pa Miloše, turba! A što? Aj, odmah. Saša mi zaključava garažu. Ajde. Jesi, spor Bož Ti moraš sačuva. moj svaki potez i korak dokumentovati. Sve moram dokumentovati, pratite. Samo mi je tamno, ne vidiš se dobro. Ajde, imaš još, vidiš ove torbe, tu kese ti. Ma imaš mi svega. Imaš mi svega. Još mi slijed kuhinju, slijed mi kuhinju. Ne, ti sređuješ dnevni boravak, ja ću kuhinju. Pa ti onda mi dnevni boravak. Pa da upali svjetlo, bar da se vidimo ko ljudi. Svjetlo. E Pa ti bar tako. mogla vrata da mi pridržiš, evo vidiš ti. Ne mogu ja mi pridržat ništa, de. Hoš moći? Ajde. Ja... Tačno nije normalan, zatvorio on vrata. Bil ti ušla? Ja ključa nemam. Pa ja ne znam što zatvaraš, Miloše, kad znaš da ćeš se vratiti. Da tebi samo dokažem, Gana, da mogu. A da mi dokažeš da, Da. onda i širom otvori da prođe žena. A ti si samo napravio sebi problem, kontaš ti, Miloše? Znam. Ti si morao, pa znam, ali ti si morao sići opet, kontaš ti? Jel tebi to jasno? Jasno mi je sve. A? Jasno mi, Gana, sve. Tebi meni se čini što mi nije ništa jasno.
Što mi ostavi te stvari tu. Jest. Uključaj vrata da može gospođa ući. Skuvaj kapućino. Skuvaj kavu, kapućino. Upal mašinu, nek se malo zagrije. Auga. Sad nesi doka. Nešto nisi potpuno kod jako. Zašto se od vas očekivati? Žena, jel? Da ja nešto sigurno panem neku da nije nešto nije. Gdje su dvojica? Ne znam, došli.